U cilju pružanja podrške procesu obrazovanja unapređenjem uslova za učenje u školama sa ograničenim finansijskim resursima, osnovnoj školi Ščipe kod Prozora Always je uručio vrijednu donaciju u vidu računarske opreme, didaktičkih materijala i knjižnog fonda. Ova donacija će sigurno dobro doći našoj školi, jer ovim sredstvima ćemo znatno poboljšati kvalitet nastavnog procesa. Sa novim školskim knjigama naši učenici će moći više naučiti, sa novim računarima moći će steći novo znanje iz oblasti informatike i s tim u vezi htio bih zahvaliti svima onima koji su realizovali ovaj projekat. Za 84 učenika ove škole nova oprema predstavlja dodatni poticaj da rade još više i uče još bolje. Novi kompjuteri će nam dobro doći, imat ćemo bolje obrazovanje, bolje ćemo učiti. Ovi novi kompjuteri nam služe da se bolje obrazujemo, da naučimo, da više naučimo, a stari nisu bili ispravni i nismo mogli se na njima obrazovati. 160 knjiga za bibliotečki fond osnovne škole Ščipe iznimno je vrijedan poklon kojim su obradovani svi, a posebno nastavnici koji djecu uče jeziku i književnosti. Naravno da će ovi lektiri naslov pripomoći nastavi bosanskog jezika. Učenici će imati sada priliku da dobiju knjige na mjesec dana čitanja, što u prošlom periodu nije takav bio slučaj. Ja kao i moji drugovi jako smo sretni što smo dobili knjige i to će nam pomoći u daljem učenju jer jako volimo čitati. Opšta pismenost i obrazovanje su ključni faktori za ostvarivanje punog potencijala i konkretizaciju snova o profesionalnom uspjehu. Mladim ljudima je potreban poticaj i podrška u obrazovanju. Cilj Always kampanje je da se poboljšaju uslovi obrazovanja gdje je to zaista potrebno. I mislim da smo uspjeli u tom naumu danas i donirali smo informatičku opremu i knjige i zaista sam ponosna što sam dio ove kampanje. Škole su mjesta gdje djeca počinju oblikovati svoju budućnost i istražuju mogućnosti koje im obrazovanje nudi. Zato omogućimo djeci pravo na kvalitetnije obrazovanje.